روز بخیر بیننده های عزیز آزادی، امیدوارم سلامت هستید و روزی اولی هفته نوی کاری را خوب شروع کردید. سروینازی روح‌الله هستم و برنامه نویدی بامدادی را تقدیمتان میکنم. امروز 26 اپریل است و ساعت در دوشنبه 11 نخست سرخط مهمترین خبرهای روز. حکم دادگاه برای گذراندن 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار. امارات متحده عرب карантини حتمی 10 روزه برای شهروندان تاجیکستان را بیکار کرد. گروهی از فعالان جامعه شهروندی می‌خواهند به کودکان درس امنیت و تربیت جنسی گذرانیده شود. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت‌های از 2 تا 5.5 سال به زندان محکوم کرد. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم سود گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز به قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظر محکوم شده ها معلوم نیست، ولی پیوندانشان میگویند که از حکم دادگاه اعتراض ندارند. دادگاه از محمد علی سفروف و صبح‌الدین نظرов رهبر گروه قاچاقبر نام برده است. به گفته دادگاه آنها سالهای 2018-2020 با افرادی برای تفتیشات نامعلوم با نامهای نعیم رسولی و محمد ظریف شناس شده قاچاق اسعار خارجی و طلا را به امارات متحده عرب و ترکیه برهماندند. در حکم دادگاه گفته می شود که این گروه از 4 سپتامبر تا 14 نوامبر سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار و زیاده از 1 تن و 376 کیلو طلا به خارج انتقال دادند. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتوازی معاون اول مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارد. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد در آخر ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرده بود. امارات متحده عرب قرار карантини حتمی 10 روزه برای شهروندان تاجیکستان را که به پایتخت این کشور وارد میشوند بیکار کرد. خبرگزاری دپارتمنت فرهنگ و سیاحی ابودابی خبر میدهد که در قطار تاجیکستان اینچنین چند کشور دیگر از جمله روسیه، استرالیا، بریتانیای کبیر، اسرائیل، چین، پرتغالیا، ازبکستان، شویتزاریا و ژاپن نیز شامل گردیدند. در این خبر آمده است که карантини حتمی 10 روزه برای شهروندان این کشورها بیکار شده، ولی پیشنهاد کردن تشخیص صحتی آنها از کرونا ویروس حتمی باقی مانده است. این تشخیص باید نه بیش از 96 ساعت قبل از پرواز گرفته شود و نتیجه آنها البته منفی باید باشد. علاوه بر این آزمایش تکراری باید پس از ورود شدن به امارات متحده عرب صورت گیرد. اینچنین در روز 4 و 8 سفر نیز باید چنین آزمایش گذرانیده شود. وضع کرونا ویروس در این کشور چندان خوب نیست و روز گذشته حدود 2000 موارد نو سیرایت‌شوی به کرونا ویروس ثبت گردیده است. دانیار نبیев پیرمرد 80 ساله تاجیک با گناه افراطگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود از زندان آزاد شده است. مقامات عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی را به افراطگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم کرده بودند. حزب اتهامات را بی‌پایه و سیاسی دانسته بود. پیوندانش گفتند که نصف روزی 23 اپریل او را از محبس شهر وحدت رها کردند و حالا او در منزل زیستش قرار دارد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت که چند وقت آخر او در بیمارخانه زندان بستری بود. زویر давлатиёров وکیل مدافع دانه نبیев روز 24 اپریل با رادیوی آزادی گفت مقامات تفتیشاتی بر اساس بند 71 کودکس جنایی و با نظرداشت بیماری سیل و سالخوردگی بابای دانه را آزاد نمود. او گفت نام دانیار نبیев رسما در رویخط بیماران سیل جمهوری ذکر شده است. مقامات هنوز آزادی دانیار نبیев را شرح ندادند. بازداشت و حبس او واکنش‌های سازمان‌های بین‌المللی را نیز در پی داشت. چتر نارنجی تشبث گروهی از فعالان جامعه شهروندی در شبکه اجتماعی فیسبوک است که هدفش جلب توجه والدان به تربیت جنسی و امنیتی کودکان در جامعه عنوان می شود. یک گروه خرد فعالان جامعه شهروندی با راه اندازی تشبث با نام چتر نارنجی میگویند والدان را ضرور است برای پیشگیری از هر گونه فاجعه
аз ҷумла таҷовузу хушунат ва дуздида шудан дар хона ба кӯдакон дарси амният ва тарбияи ҷинсӣ гузаронанд. барои мисол ҳар кӯдак бояд донад ки дар макони хилват набояд бо шахси бегона танҳо бимонад ва нафареро ки намешиносад ба ӯ бовар кунад. як гурӯҳи хурди фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ бо шумули ҳуқуқшиносон, хабарнигорон ва коршиносони масоили гендерӣ бо роҳандозии як ташаббус мехоҳанд таваҷҷӯҳи волидонро барои боло бурдани тарбияи ҷинсӣ ва бехатарии кӯдакон дар муносибат бо афроди бегона боло баранд. ин ташаббус дар ҳоли ҳозир танҳо дар шабакаи иҷтимоии фейсбук зери номи чатри норинҷӣ роҳандозӣ шудааст. аллакай даҳо волидон бо тарафдорӣ аз ин иқдом ба он пайвастанд. дар саҳифаи фейсбуки муаллифон бо нашри расмҳои сода чӣ тавр рафтор кардани кӯдакон бо нафарони бегонаро нишон медиҳанд, то волидон тавонанд аз он истифода бибаранд. масъулони ин ташаббус мегӯянд ҳадаф аз ин амалашон таъмини бехатарии кӯдакон ва боло бурдани тарбияи ҷинсии онҳо дар ҷомеа мебошад. ба ақидаи онҳо ин метавонад аз ҳодисаҳои нохуше мисли рабуда шудану мавриди ҳамлаи таҷовузгарон қарор гирифтани онҳо ҷилавгирӣ кунад. ин гурӯҳ дар пайи як қатор ҳодисаҳои нанговари соли 2020 аз қабили дастдарозӣ ба ноболиғон ки асосан аз ҷониби наздикони онҳо сурат мегирифт ташкил шуд. ин на ба он маъност ки мо қаблан дар бораи ин мушкилиҳо фикр намекардем, аммо ин хабарҳо ки расонаӣ гардиданд ба таъсиси чунин гурӯҳе сабаб шуд. муаллифони ин ташаббус мегӯянд ҳадаф аз ин танҳо пешгирӣ аз таҷовузи ҷинсӣ нест, балки оддитарин муносибати калонсолон бо кӯдакон бояд ба онҳо фаҳмонда шавад. ин ҳуқуқшинос мегӯяд чун дар мактаб дар мавриди ин масоил ба таври зарурӣ суҳбат намешавад, бояд волидон барои тарбияи ҷинсиву амниятии кӯдакон нақши калидӣ дошта бошанд. ташаббуси иҷтимоии масъулони чатри норинҷӣ дар ҳоле роҳандозӣ шудааст ки суҳбат дар бораи тарбияи ҷинсӣ бо кӯдакон дар ҷомеаҳои суннатӣ аз ҷумла Тоҷикистон ҳассос аст. на ҳама волидон омодаанд дар ин мавзӯъ бо кӯдакони ноболиғи худ суҳбат кунанд. аксари волидон ба ин андешанд ки суҳбат роҷеъ ба ин гуна масоил метавонад натиҷаи баръакс диҳад. аммо волидон мегӯянд бештар бо кӯдаконашон дар бораи муносибат бо афроди бегона дар кӯчаро меомӯзанд ки метавонад бехатарии онҳоро таъмин ва аз хатарҳо эмин нигоҳ дорад. бояд фаҳмонанд ба фарзандои худашон ки бо одами бегона ҳамсуҳбат шудан дар кор нест, бо одами бегона ягон ҷо рафтан мумкин нест, бо одами бегона аз одами бегона ягон чӣ гирифтан дар кор нест, барое ки бисёр ҳолатҳое ҳастанд ки кӯдакҳояро мебаранд. равоншиносон мегӯянд ҳама гуна тасмимҳо барои тарбия ва бехатарии кӯдакон хуб аст, агар он бо фарҳанги бегона омехта набошад. ду чизе ки кӯдаконро метавонад осеб расонад, ин яке рабудани онҳо аст, дигаре метавонад муносибатҳои ҷинсӣ. бояд як тобиши фарҳанги миллии мо дошта бошанд. ана ҳамин чизи муҳим аст. набошад бо ҳамин восита метавонад ки насли нави моро тамоман фарҳанги дигар боомӯзанд ва ин сабаби он шавад ки рахна дар фарҳанги миллии мо шавад. талошҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои тарбияи ҷинсиву бехатарии кӯдакон дар ҷомеа дар ҳолест ки хабарҳо дар мавриди дуздида шудани кӯдакон ва ҳам таҷовузу дастдарозӣ нисбати онҳо солҳои охир бештар шунида мешавад. дар аввали имсол як гурӯҳ аз намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон аз раиси ҷумҳур ва раҳбарони ду палатаи парлумон хостанд ки ҷазо барои бадахлоқӣ нисбат ба ноболиғонро сахттар кунанд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 26 апрел чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи навиди бомдодӣ тақдими шумо шуд. моро пайгирӣ кунед ва ҳамкорони мо то чанд соати дигар шуморо бо хабарҳои тозатарин ошно мекунанд. рӯзи хуб бароятон орзу мекунам ва то наздик дар ин суҳбат. худо нигаҳдор.